Bolja vijest bila kada biste vi sad kazali da bi Pjanić možda mogao ipak da, ako Bog da, zaigra? Pa ja obično ekipu odlučim na dan utakmice. Znači ima vremena. Ukoliko na dan utakmice zakucana vrata, kod mene u sobi kaže šefe ili selektor, ne znam kako me zove, ja hoću da igram, igrač. Ja još gajim nadu da se može nešto promijeniti, čak sam danas razgovarao s našim doktorom koji je u stalnom kontaktu s njim i ja sam ga pitao da li je on kategoričan u tome da nema šanse nikakvi da igra. Ne, kaže, on se još uvijek nada. Znači, nadajmo se svi. Pa to je bilo sjajno. Nadajmo se svi. Salihović ne može, jel tako? Salihović neće moći. Ja sam u svim mojim intervjuima u zadnje vrijeme uvijek, kad su mi postavljali pitanje da li sam zadovoljan sa formom igrača, sam uvijek rekao nije mi to važno, uopšte važno mi je da mi niko ne bude povređen, da imam sve igrače na okupu. Imao sam želju, cilj da u ovoj utakmici protiv Grčke izvedem naš idealan tim, naš dream team, ali vjerojatno neće tako biti. Nadam se da Pjanić još uvijek nije izgubljen. Danas sam isto dobio jednu lošu vijest vezano za Spahića. On ima isto nekih sitnih problema, ali poznavajući njega ja se ipak nadam da će on u ponedjeljak ili možda najkasniji utorak da bude tu i da će predvoditi ekipu. Ja bih sad svašta pitao, ne smije zbog Grka, mislim da ste vi otvoreni nego što ja pitam. Nema tu tajne, oni znaju nas, mi znamo njih, niti ja mogu da iznenadim Santosa sa nekom svojom formacijom, niti on mene može da iznenadi nas. Ja znam sigurno sa 9-10 njihovih igrača koji će igrati protiv nas, on isto tako zna, nema tu tajne. U toj idealnoj kombinaciji, ako Pjanić bude mogao da igra, igraće sa Misimovićem. Je to dream team? Oni su sve utakmice, praktično kako sam ja tu, odigrali zajedno. Prema tome, meni je nekad i smetalo kad me postavlja pitanje da li je Misimović zamjena za Pjanića. On je zamjena za Pjanića, njih dvojica su vrhunski fudbaleri, oni zajedno su igrali, mogu da igraju i nadam se da će igrati dosta još utakmica zajedno. Možete li da zapamtite imena ovih Grka, ovih igrača? Pa ja svaki dan i gledam i utakmice koje su oni igrali i našu utakmicu sam gledao nekoliko puta i utakmice što su igrali u kvalifikacijama protiv Slovačke, pogotovo u zadnju utakmicu što su igrali prijateljsku protiv Švajcarske, onda to uđe u glavu. Ja sam zapamtio ovu dvojicu, a igraju stvarno. Oni imaju turski korijen imaju u svojim prezimenima. Karagunis, što je crna ruža na turskom, je tako, i Samara, što je naš Samardžić. Crni dan, ja mislim, crni dan. Karagion, jeste crni dan. I Samara, što je bio naš Samardžić i tako dalje. Dakle, i Sluni najopasniji. Da li nekom posebnu pažnju treba posvetiti to? Jer oni igraju kao da ne igraju, da Bog sačuva. Ali je statistika njihova 32 utakmice, 3 poraza. Naš Marijan Jelivić to računa kao svakih 11. 12. tek gube utakmicu. Ne daju golove, a i ne primaju golove. To je 2 gola na utakmici, to je... Ali ih mi nikada nismo pobijedili. 2 puta smo igrali neriješeno s njima u zadnje 2-3 godine. Igrali smo na Koševu 0-0 u prijateljsku utakmicu, igrali smo kod njih 0-0. Oba 2 utakmice su bile dosta izjednačene. Ovaj put će isto tako biti neizvjesno. Od kako si ti selektor, prije je bilo, pa 4 komada dobijemo... Pa ja sjećam te utakmice u Zenici, ja mislim da je tu sudija odigrao jednu veliku ulogu. Kaže, zadnje 2 utakmice smo igrali neriješeno s njima, bilo je neizvjesno oba 2 puta i ovaj će put neizvjesno biti do kraja, 90 minuta, to će biti bespoštedna borba. Mi igramo kod kuće, pred našom publikom, bez obzira ukoliko budemo hendikepirani, mi smo ipak u tom susretu favoriti. Ali ja sam rekao jednu stvar, naš je cilj da poslije ove utakmice ostanemo na prvom mjestu. Znači, nijedan rezultat koji nam dozvoljava da ostanemo na prvom mjestu nije loš. Isto tako rekao sam, treba pokušati da i dobijemo, a sve uradi da se ne izgubi utakmica. Jer poslije toga mi imamo 5 utakmica, odlučujemo sami o svojoj sudbini. Svaka utakmica u Bosni i Hercegovine je u našoj zemlji proglašena historijskom, pa i ova. Koliko vas to opterećuje? Slušajte, istorijska važna jest. Ukoliko izgubimo, moramo se pomiriti s tim da moramo se borimo za drugo mjesto.
ukoliko pobjedimo, mi obavezno moramo pobijediti Latviju poslije toga. I ako pobjedimo Grčku, moramo Latviju po svaku cijenu da pobjedimo. Meni ovi Slovaci zabrinjavaju. Protiv Latvije će biti još važnija utakmica. Još važnije. Ali u ove dvije utakmice može svašta da se desi. Mi imamo, na primjer, sad igramo s njima kod kuće, igramo u Latviji. Oni igraju, znači, s nama, poslije idu u Litvani. Dvije teške utakmice. Mogla bi se napraviti velika prednost odnosno na njih i praktično riješiti dilemu ko će biti prvi na kraju. Kakva je to razlika između... Ja znam da ste vi prijatelji, da on vas voli i poštuje, ali malo novinarski upoređujem između Čirine euforije i Safetove smirjenosti. Trebalo biti prije utakmica euforično ili tako to? To je za mene nepoznata riječ. Ja vjerujem, vjerojatno kad smo učili to na času, ja nisam bio. Mislim, nisam od onih koji daju nekakve te euforične izjave. Ne želim da ispadnem smiješan. Ne, govorim o tome da ljudi sad očekuju, ajmo Bosnu i Hercegovinu, selektor kaže pobijedit ćemo, idemo i to, i onda ako Safet kaže pa izgubimo G6, C4, A8. Pa ima, mislim, iskustvo, Moraga Širo ima daleko veće nego ja. Ja znam da sam gubio utakmice protiv daleko slabije ekipa. A isto tako se dešavalo da pobjedimo neku ekipu koja i bolje igra od nas i više šansi stvara tog utakmice, pa uspijemo da i dobijemo. Znači u fudbalu se ništa ne zna. To je vjerovatno jedan od rijetkih sportova s loptom gdje dominacija 90 minuta, stvaranje šanse, bolja igra ti nije garancija da ćeš pobijediti utakmicu. Pape, hvala. Hvala i vama, vidimo se. Hvala, držimo fige, navijamo. Kad Face prenosi, mi ne gubimo kao reprezentacija, čekamo na... S kim igramo? Mi prenosimo u junu Litvaniju ili Latviju? Latvija, poslije imaju dvije sa Slovačkom, poslije Lichtenstein i zadnja u Litvaniji. Mi je prenosimo. Dakle, do kraja idemo zajedno. Ključna će biti... Ključne su sve. Možda u Litvaniji. Hvala, idemo dalje. Poštovane gledalci, nastavlja se utakmica za državnu imovinu. Državni pravobranilac Mladen